Watching everyone around you become parents while you're still waiting for your turn can be painful. You've tried the medicines, consulted the doctors, followed the advice, and still you're waiting for that positive pregnancy test. And you start wondering, will it ever happen for us? If you've been trying to conceive and feel like you've tried everything, take the next step with personalized guidance. Book a consultation with Dr. Arpita Sarma and the Janitva IVF team to understand what your next step could look like. Haga arpulai tarik nailar arajar arpun rio. Ginongnya akali turis nagajla Meghalaya keberan hapok kelama jug all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Klelum bad yang halat Umroi bentin pai no agi kali kamai turis keberan ke registration number jug Assam. Kini kejing dia joki kalong shibenta na kejing ki elo kejing dawa baki kali kamai turis na Assam kide men kamai tang ha kejela jongki. Kumba ki kali na Meghalaya ro kide men kamai tang ha kejela lajong. Bat pensangi no iki kali Assam na do Ujrabat. Habakran halor kene kejing ki Presiden jong ke Association uba Rikal Dinos Doling ulitho bag sarkar Meghalaya kala khod iki shakjing kran secretariat kene kesingi dari ke association kan penes kembet ke jingyeng jongka banom pediang show ikali Assam banon kamai spok jela ulepen pau ka jing pendrem ya ka jing pendam jogi bor sarkar kamat ke sarkar Assam bat ulepen ken mauru menaduk senam arhajar arpulai keladap IT ya ka memorandum dari baru ki jingyalang ki bamensyai ke lekut no tang ha ka jingnya Asha Shipela bat chislai sukiak lam dapoi keno ka juba balo ka jing ya jongki unang alam ke association ulekan tat men pediang ke rukom le jong sarkar ka ba empat yo ekarai ke basai. Walaupun scam belada ke surkar, ke bah ke jela kemla ban shim ekarai ke bapaka baniada, iginongnya akali turis nak ke jela lejong. Belada empat yo ekejing dawa ke pabiang, ke association kan sa penjur shushu ekene kejing ki hapo ke jela. Kap ni tinggi ong baik ni priang sohun lada PP ong banyak syong kalan mengor atau joraban pikir si ni pikir senan nak kendrok fencing tu ni nak kalian ginong nyak kali kamai nak jela Meghalaya ni lalong gi bakloi bangin ngin ong ru ke sarkar Meghalaya kan pisna no ingi kawe ke jaka permanent tu bangin kamai tang joraban jiro joraban ni ngin wan nak sejela Meghalaya nanti lepo joraban ngin kit kipas senja banwan cepo jela Meghalaya ngasuklah bagani tangkani government Meghalaya ke pemerintah MD itu kabagam juma absolut sesondi kana kamon maka kan khot siteng meeting da kamon maka kan khot siteng sni kan mon maka kan khot group gym step ngasuklah bak sondi kan dan ka sket dia kan plite kata ka bang supen ko pai ni kan dalam jok ya nong yak kali kamai tulis ke panang ni ko jela Meghalaya oi halo ka statement ka bangalap syai ko mangmela auto na kali yang ki pasal prepare ke bengi dan ni ki touristic si dalam ki jong ki wah budget ba mara ki wi baladon dan lang pagin do pentado ni kisngi mentaro na kali yang jungi kalong pagin pen pej bangin num lai hiru syakatai ka jela Assam ban kamai kali na kali yang kinong nya kali kamai ki jela Meghalaya yang num lai chiti ka jela Meghalaya Assam ban lai kamai but na kali yang kinong nya kali kamai jela Assam ru ki commercial jimbit show panon kamai hapok ka jela jong Meghalaya jong kata kadai ka stan ke bangila yang bat ngin ya la da long sa konung ya sekunung ngin ya kata ka benta ka ba ngila bu ya ka agenda ka bangin ya dan ka thong ni kwa na kali yang kinong nya kali kamai ke jela Meghalaya transport. A joint committee comprising the Commission on State Level Transport Authorities of both the states, along with the representative of the tourist vehicle associations, will be constituted to facilitate and regulate tourist transport movement and safeguard the shared tourism interests of Assam and Meghalaya state. Safe transit through both states. The government of Assam and Meghalaya will take all necessary measures to ensure safe and secure transit arrangement for vehicles traveling from the southern part of Assam to other part of Assam, including movement from the Barak Valley through Meghalaya, and similarly, necessary arrangement will be made for people traveling from Meghalaya to other part of Meghalaya through Assam.
responsibility for safety and security of tourists and vehicles. The government of Meghalaya reiterated that the state government shall take responsibility for the safety and security of all tourists and vehicles traveling from Assam and other parts of the country into Meghalaya during their stay and movement within the state of Meghalaya.